भाई एटा केते रेट? एटा 10 टंका सेटा 20 टंका। एगा भाई केते रेट? एटा 10 टंका सेटा 20 टंका। हो तो ना भाई आमे परे आसु पैसा नहीं आउ। आ भाई जिनसटा नहीं गलो पैसाटा कहीं केते पैसा ताने? जिनस गुड़ा 10 टंका चोरी करते टोटाल है तुम 1000 टंका। मोर पाखरे तो पैसा नहीं भाई एटा नियो मोबाइल रखी था। ହଉ ତାହେଲେ ପଇସାଟା ଦେଇକି ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଉ ଚୋର ଚାର କରବା ନାହିଁ ଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ଅଛି ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରିଯିବା। ଖିଚିଂ ଯାତ୍ରାରେ କେହି ଚୋରି ଫୋରି କରିବ ନାହିଁ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରିଯିବ। ଆମେ ତ ବଞ୍ଚି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ଯଦି ଚୋରି କରିବେ ହେଲେ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିବେ।